Maya may sige video something share to biyo hamra. Manipur da Ybra MLA Khudakta yung naman to share to biyo. Ka Manipur da Ybra MLA Khudakta yung na ba share to biyo no na buat lep kata baboy ro lep baboy ro ni MLA gra padano gra member gra jira parishad gra. Manipur da prostitute hai ke lamchat kam la ba hanjan Sengdokpa hanjan masagi body byron chalaba nan Manipur am konani amaga bu konani amaga bu chupnani amaga bu konani tengdu ya tungna Ybra prostitute amana Hekta no khoi ijat mayam dubu defame to Ybra defame to body yaba da noi can action to ida braba sianam tang khombiro Kari ko may yaboy tadi ay husik any MLA ma arkesan to be sad to get MLA na du ke ay se miro la me ay si lang thok pira me guhati ta chilong dai loi chan pira me mana la ka du pigin hara ka du be di noi ni yai hara ka ai hara ka du matam da ai mo da karam action to ba ko ha prostitute lam chat nai de bi noi khra ko sina lai me nang sining dai hai se ko Nasagi achumba justice kayo kong daban nangi nasagi self aware jadraba self nangi protect amadi aware justice kayo jadraba lam chot pina pa kung wate matagum nangi ijat po amagum ha nang thi mai hai ge be manang thi mai nang asin miwi kaya nang maramor ga miwi kaya am ten sale nang miwi praja kaya gi nang pap tin nang puni nang Chumba sengba so haidok pangamdraba amana mu nang asi miwi kaya nang MLA karamba da nang defame torum dino ba ha Ybra si Ybra ba society na si Ybra ba si Manipur da Ybra civil society organization mera pa bi ma is look organization ang jage ba si Ybra ba Hekta mi ama bu Hekta magi prostitute lam sa nai de ama da mu kaksa ma ay ko papung daga defame torum ba Ybra ba ni nu paw bi dignity si kadai no ba noi Manipur ki mai tay nu pa mayam se amana dum blame to Ybra bra adu MLA suni ni hairi se noi BJP ki MLA be am se du ko prostitute lam chat mai je bi amana defame to bada noi mana roi hain lek thok de ba no mana ga ta bani masa ijek to wa pham ne mase mana pham to e lo same ro timina manam di MLA ha be se khong ba po di kai do stat public welfare of the public society stat Manipur ki tak talai ni bane law of kaya mo rule and regulations then mo ki qualifications criteria and BJP ki aduk na panchara ba ideology kaya na bound to ba MLA amana prostitute amana line ka defame to ba hakchin na lokata ba ne mas eject wa pam ne mas kari ma lok ta ta ka dia aina a cases bi BJP any MLA da isan to bi ze mirol hala man lok to ko matam da Noi lo mak accept to bata ba ni de si Ybra pang tong ba ka Sengdok chen jin mamang mang nei lo wi Sengdok chen jin na Kari manas Kari lam chat nai de bi do lam chat nai de bi nang nu pa ma gam kon ani amagam kon ani na sa ge ba nang self respect self dignity nang mang ba de pi nang miwi kaya da nang defame to ka do no ba na na mayam ting share to biu BJP MLA khudi makte na appeal to zari se loi namak ni amata na te loi namak please na khoi prostitute amane te line defame to bata ya ta ba ada de ai defame to ani ba ai ju lao ani ba ju sigi BJP ki MLA na ai bu ki han badagi thatan to badagi ai bu ai ju tong jagi bani ai bu miro la lam bani hairak pada ya ra para ba na khoi se na khoi oi ba yam na MLA ama oi ba gi na khoi oi ba ichat che kadai no ba masida koi na koi da kam dong na koi so Manipur ki kam dong na koi na no ki koi so lo sa ba ki kam dong na koi no da tha ba bra ka do adu ba prostitute ama ki defamation ama bo control to ngam dra ba lenga asida prostitute ama ki defamation control to ngam dra ba lai pa ka sa Manipur ki job koi so next to impossible way ba sorry for that Sakring ka man na siyang kok lemang to ne. Ayam te salay ko. Ayam te nung ay te. Ay na nga si tamoy soy ba se. Kaya maram gino.
ꯑꯩꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜꯒꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯩ ꯀꯝꯐꯣꯔꯠ ꯖꯣꯟꯗ ꯍꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯕꯠ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯛꯆꯜꯂꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯕ ꯁꯦꯝ BJP MLM ꯁꯦꯝ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯛꯆꯤꯟꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯦ prostitute amagi defamation bawa tharaina sengdok sengjena lawga tadi manipuri kori so koino koidana nokninga kodo adu tadi kaya angang macha generation mayam loi khangyo ju ure kaino ba khoina noida yade ba mi amana amada defam to ba yade ba chungya yade lona mi amada defam to ba yade defam to mada matik chana MLA gi site gi punish to gada bane adu tada akhoi achumba justice ki clarification do akhoi ngai zage thank you so much ma'am si BJP ki MLA loina mak me aina appeal to zari se ko akhoi kendra mak natraga su akhoi loina mak manipur MLA loinu si anuba new government akhoi asayam tawe please si akhoi den akhoi da khar thajari ba thami ba se mahan birakanu prostitute amagi defamation yamna leben manaba talli hana lotion basu yaroi masa state amagi dignity ni haina I thamjage thagachari